Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum mai kri keu zing kaije skui ting kum chana jang kaije madai hama mai ting chua ge de rein sa paulia gai radli Northeast State Assam Dima Haso District Boro Haflong ge nznai kri keu zing kaije disen tak mai ge Renault company go gari hakome sukai je accident te delay zeka che delay zai ge Renault company go gari hakauge sukai je accident te bize meter hai keringe magna hai narya gumme sukai di delay zeka che delay zai ge gari accident te bigine mina hang kezi za na kebur zamal zane pa za pating kumrak suruk zekna natun basti ge bam ko zane mina hang kezi za manisa hapila pating kum khai ze madai gunjung under Haflong police station of Dimaso district ge bam ko le zaka chudle zai chige accident te bigine pnai hang na lui hazam te bizat leura hang ge rehew ki pung ta ti dele zaka chule Zan Assam Guwahati Hotel Radisson Blue ge BI Centenary Assam Tea International gu conference ka harobe betix naikom tingkom chana jang kai jem dai gu Tea Board of India Tea Research Association TRA Manai Department of Commerce and Industries Manedlet kai beja namai creative jing kai jis kui mamai ge conference roze bam chu gudle je ka chudle zai chi ge BATIC naikom tingkom chana jang kai jem dai gu horo conference bam ge jagde countries bam ka cham countries kai jem dai ge na hasang changja delegate mina hai madai re wangule je ka chudle zana BATIC naikom tingkom chana jang kai jem dai gu horo conference je gin chat madai hi ge official gadi mrame Ministry of Commerce and Industries lamgena zane Tea Board lamgena wangai bro gena Assam Industries Minister Bimal Borana letpat patate gulei zakachadle zane gade countries babam ka cham kai jem dai gena hasang changja chi BATIC hanai kum tingkum chama jang kai jem dai gu conference horoge mina hai madai me wangai rabe countries ramnaja Australia Bangladesh Canada Iran Malawi, United Kingdom, USA, Italy, Ireland, Morocco, Mauritius, Tunisia, Germany, China, Japan, Sri Lanka, South Korea, Indonesia, Tanzania, Rwanda, Uganda, zane Kenya countries gina wangule zakachudle. Zane tige hanai kum tingkum chana jang kai jem dai BATIC gu ro conference bam bigeze Asia country bam ka cham ge Assam gena asa zogaing ki rahang ge ning ki gule zakachudle zai tige ro bam rabze wangdai rab creative zi himre bam changule zakachule Zane Northeast State Nagaland ge Northeast Frontier Railway manai Indian Railways Network mane Dimapur gene Kohima gari tibne tet lagrahang ge gari tibem puikit leuta zabam beze hanai kum loi gudle zakachudle zane Nagaland Kohima gene Indiaram babam ka cham gari tibe train ne tet lagra beze du hanai kum tingkum chama jang kai jamdai ka pei keuria ge tet laktudle zakachudle zane Nagaland Dimapur gene Kohima tet ba gari tibem puikit leuta zabam bege meter changke je hai chumje kreujes kui bukda tunnel number madai peuze tati betting kum changna jang kai je kana kram kyuge tingri kan do bizigene jena gdei gu quality gdei siap zigene katle bige je peting te inti di lei je kachule Zana Indiaram gu Congress President Malik Arjun Kargine Indiaram gu Union Government meze Manipur Imphal ge tetibakri keu jing kaije madai mage Manipur Congress Party gu Unit Chief ke Mega Chandraze teu kakle me kim gu nam kya spy pe bo arambai tengol me perege action nu rahange ki je demand te dele Zai Manipur Congress President ke Sam Mega Chandraze teu kakle me kim gu nam kya spy pe bo arambai tengol me perege action nu rahange Congress gu President Malik Arjun Kargine Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah dage samrau luze close action nu rahange pe changai dele zakachuli Zane Northeast State Manipur ge kaklebe kakbok pepeze gimi kablam gene zane gari accident blam gene tetiben chat kang kai zem dai lungge minna hang chume chaile je kachidle zai minna hang chume chaimroge mera paibis in kime hapui migo papoge bambako hapui me minna hang ke du chaidile je Manipur police menen znain takmai ge sale zane Manipur ge tetiben chat kang kai zem dai lungge minna hang chume chaidi broge je minna hang ket klore me village volunteer in kime Pating kom hadai ko bzi waripam kiran
Ningtokong ward number paknab ge bam bepe jidu gimi kap ka halei bigene bangkar heket kai biki gene chai dile je ache dile zane mina hang ke je tetibe kamai ting chuan chat ming je minute himre agom hi ge kuki me satangkul kloge klore me je kim go nam kya spy mena kapche ni le je che zane mina hang ket mera pai bis kim me pui pe boge bam pui bizi laring lak pam bi mola pating komring ye kangla sipai kloge bam pui je du tejpur woitong lamkai under the Imphal East district ge tetibe kamai higin chat kchum je minute himre agom bi hi ge extend te bigene chai di de le je ka che dile Zana Indiram Bihar State ge Janata Dal United ZDU rezi teime BJP NDA block ge roga lubchangge Bihar State go Chief Minister Nitish Kumar ne CPG hange Chief Minister Tabam Pungje bam begene resign te luzen znai kri ke ji inkai ji set takmai ge pchu low pass kuibe Bihar State go Chief Minister hange te insap kai ka kadai dele je ka chedele zaite tibeting kom changla jang kai je kana kom ge Nitish Kumar ne NDA ge ne teluje ZDU gene Bihar State gu Chief Minister changdi dile zai chuna ting kom kana chang pating ti bam bam NDA ge wangai kakdai dile zai Nitish Kumar ne sa ja chuna pating ti bam bam NDA ge wangai dai da zan aipo pere bechu makang te dai rablam ge samne sidai rahang nga dile je ka chule zan Bihar State ge ZDU lam gene NDA blog ge rogai lu je Chief Minister pungje bam be Nitish Kumar ne pet good babe zigne ting ti ge Bihar State ge Rashtriya Janata Dal RJD lamgene Deputy Chief Minister Pungje bam bepe Tejaswi Yadav ne Nitish Kumar je Chief Minister Pung lady bepe kudle zane Tejaswi Yadav ne saje Bihar State ge RJD je kan chamnya ne lamuire le je ka chedle zane ZDU me hanai kum tingkum chana jang kai je madai ge loi dudle je ka chedle zane Bihar State ge ZDU me BJP NDA blog ge rogai dai lup changge Bihar State go Chief Minister hange Nitish Kumar je klangai jene Samrat Chaudhary Banai Vijay Kumar Singha je Deputy Chief Minister hange kalangai dile jane India ramgo Prime Minister Narendra Modi ne Nitish Kumar peregidu rachagai sampegai jane Bihar State ge tingchu du somag je di chu nto chu bataz ne take that kai je te nto gai gule je ka chudile Zane Nagaland Chamokidima District Perima area ka chibam ge tetibe kri keuzi kaijes na kamai ge gari gdibe trak bam ke sia hakau feedback te sedya gombe ge kaukyu gaize accident te bigine mina hangna chaidi dele je ka chedele zai chi mina hangna chaidi bro ge je gari ka krebe pe driver mina hangket zane ampuini mi mina hangket zane ka hazame mina hangna le je ka chedele zai chi ge ka hazame mina hangna do hazam te sangje ka hazam le je ka chedele zai chi ge gari ka krebe pe driver banai ampui mia pe bam ge na accident te bam ge na chaidi dele je ka chele ai ge na namai kre ke jing kai je skui ting kom chana jang kai je madai hama mai ting chua ge de rein sa pau baza loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele